тавонист ки дар ин давр ҳам ипонро ба исми худ собит созад, чун дар корномаи ҳар як варзишкор ҳар як ғолибият ва ҳар як партофти ӯ ки яъне ғолибият ба чӣ тарз ба даст омадааст навишта мегардад. Акнун дӯстони азиз, рақобате ки мо интизораш будем Комроншоҳи Устопириён бо Мансур Ларсанов, варзишгаре ки гӯем ки IGF-ро инҷо муаррифӣ мекунад, варзишгари кишвари бетараф, ва бо умеди пирӯзии Комроншоҳ мо оғоз мекунем ба дидани ин нерӯсанҷӣ. Комроншоҳ мехоҳад ки корро дур кашол надиҳад ва ипон мехоҳад иштиёқаш. Як тои шидо ба ҳарду паҳлавон. Чун рақиб аз Комроншоҳ хеле ҷавонтар аст, барои ҳамин чун таҷрибаи Комроншоҳ низ дар ин арсаҳои бонуфуз бештар аст, мехоҳад ки аз ана ҳамон таҷриба ва аз ана ҳамон зурии ҳунари худ инҷо нишон бидиҳад муқобили рақиби ҷавонтар. Остин мефишоранд ва бубинем ки кор чӣ тарз ранг мегирад. хуб, мутаассифона инҷо як шидои дигар барои дуруст гирифтани сари Остини рақиб ва ё фишори зиёд боз ба варзишгари мо аз ҷониби довар маҳсуб дониста шуд, вале ин коре нест ки барои ӯ ки хатар дошта бошад. Албатта умед дорем ки ой кӯшиши аввалин дар ин нерӯсанҷӣ бисёр ҳолати хавфнокро инҷо мо дидем, чун Комроншоҳ қариб ки аз пои рақиб мегирифт ва он боис мешуд ки боз шидои дигарро бигирад, ҳарчи ки нашуд. хуб, акнун идомаи нерӯсанҷӣ боз ранги дигар мегирад, сонияҳо камтар ба то интиҳо мемонанд ва ин кори паҳлавононро дучанд мегардонад. аз усули ана ҳамон дӯстдоштаи худ Комроншоҳ инҷо кор гирифтанист ва рақиб ҳам фикр кунам на яку ду нерӯсанҷиҳои қаблии Комроншоҳро аз назар гузаронидааст. барои ҳамин аз Остин медорад то ин ки ана ҳамон усули сари севҷӣ ва ё китфакиро варзишгари мо рӯи даст нагирад. хуб, як дақиқаи дигар то интиҳо. хуб, акнун кашиши аввал, як кашиши дигар ва мо ҳамон усулро интизор ҳастем. бештар формулаи бале ана ҳамин ҳолатро мо интизор будем. бештар формулаи кори Комроншоҳ ҳамин аст: як кашиш, ду кашиш, албатта фиребонакӣ ва билохира корро анҷом медод. инҷо ҳам ҳамин тавр шуд, вале рақиб хуб идора мекунад ҳамон усулҳои рӯи кор гирифтаи варзишгари моро.
фишор меорад ки ҳадиаққал як шидои дигар ҳам бигирад рақиб аз хатти марказӣ берун карданӣ мешавад инҷо Комроншо. албатта ки ин кор ин усул боз дар худ зерусул дорад. аз ҳамин лаҳза метавонист ки тариқи ҳамон усули пушти пой ё ба ибораи дигар подсечка як ҳалуки хубро нишон бидиҳад, вале акнун кор ба голден скор расид. мебинем ки дар голден скор ба ана ҳамон мақсад то куҷо мерасад Комроншо. албатта ки дурахшиши кори ӯро интизор аст. ба воситаи худ низ инҷо акнун хост ҳалук рӯи кор бигирад. ин навбат ҳам ки дар идораи рақиб қарор гирифт кори ӯ. хуб акнун рақиб аз камарбанд хост бигирад, лекин фикр накунам ки ба осонӣ ба ӯ ин нақшааш даст меёбад. ой ана ҳамин усули хуби худро дигарбора ба кор бурд Комроншои Устопирион. ҳоло ҳам нафас рост мекунад, ҳам нақша мекашад ба қавле. сари зону ва анамон ҳалуки сари севҷиро ба қавле иҷро кардан бисёр ҳалуки дӯстдоштаи Комроншо арзёбӣ мешавад ва чандин маротибаҳо ӯро муваффақ гардонидааст. маҳз ӯро ҳамин усул қаҳрамони Осиё ҳам гардонида. инҷо доварон чӣ машварате кардан. хуб, боз мебинем ки анқариб 2 дақиқаи дигар аст ки варзишгарон инҷо ҳунарнамоӣ мекунанд. беҳтарин лаҳза буд барои варзишгари мо. дигарбора аз дохили пойзанӣ мекунад. бисёр инҷо рақиб бисёр гӯем ки омӯхта аст варзишгари моро. барои ҳамин ҳар як кор хубтар мешавад. барои ҳамин ҳар як ҳамон нақшаи рӯи даст гирифтаи Комроншоро пешакӣ гӯем ки гӯё ки ҳазм карда бошад, намегузорад ки ҳатто ана ҳамон ҳилаю найрангҳое ки Комроншо қабл аз ҳалук иҷро намудан ба кор мебарад, онро бартараф намояд. 7 дақиқа аст ки варзишгарон рӯи ин гилем майдондорӣ мекунанд. албатта ки барои рақиб каме ки хубтар ҳаст ин рақобат. барои чӣ? ба хотире ки Комроншо нерӯсанҷии аввали худро барпо мекунад. ӯ бошад рақиби ӯ бошад як даврро гузашт бо варзишгари амрикоӣ ва то ҷое гӯем ки кушода аст ӯ. барои ҳамин нерӯсанҷиҳои аввал ба варзишгарон каме вазнин аст. воқеан мо эҳсос мекунем Комроншо худро гӯем ки ангеза медиҳад, таҳаррук медиҳад, вале албатта ки инҷо сирф ба пирӯзии ӯ умед дорем. ва як пойзанӣ хеле хуб инҷо фиребона ба кор бурд ва мутаассифона ҳамон фосилае ки рақиб дошт натавонист ки корро ба ҳалук бубарад.
ай-яй-яй. Чор тарзи усулро ба кор бурд ҳоло Комроншоҳ. Якеро 3 маротиба анамун гӯем ки сари китф бардоштанро ва дигар ҳалокҳоро якборӣ инҷо рӯи даст гирифт, вале ҳоло рақиб ҳам гӯем ки сар ба таслим намеорад. ой-ой-ой, хуб аст. Албатта пойзани нағзе инҷо кор гирифт. фикр кунам наздик аст. Наздик астан ҳамон партофти бисёр хуби Комроншоҳ ва инҷо рақиб аз дохили пой амал мекунад. На. хуб нест ки бештар Комроншоҳ дам мегирад. мумкин ки ба довар мақбул нашавад ин ҳолат ва ҳарчанде ки ана ҳамин ду шидо ҳам барои Комроншоҳ ва ҳам барои рақиби ӯ дар чунин лаҳзаҳо бисёр хатаровар аст. хуб аз дохили пой боз як гӯем ки усули дигарро пеша кард Комроншоҳ. фикр кунам ин пойзаниҳо ҳамаш ой-ой-ой найранговар аст ва қариб буд ки хуб ки Комрон дарҳол ин лаҳзаро канда кард, вагарна бисёр хуб фишор гирифт. тариқи усули ана ҳамон сари зону нишаставу пушти китф рақибро партофт намуда аз сӯи Мансур хуб буд ва таҷрибаи Комроншоҳ ба ӯ даст дод ки имкониятро бармаҳал барои рақиб дур кунад. бархез Комроншоҳ ва идома биде. албатта ту метавонӣ инҷо на танҳо боварии шахсан ман, балки тамоми тоҷикони рӯи дунё ба ту боварӣ дорад. роҳи ҳамин ба пеш. хуб рақиб низ инҷо хавфноки худро ёдрас мекунад ба Комроншоҳ ва ана як пойзанӣ мекунад. беҳтарин буд ва каме дигар шояд инҷо ба рақиб шидо бахшида шавад, вале на, чун як ҳамон гуфтем ки пойзанӣ мекунад, аз фаъолии худ ҳам дарак медиҳад, вагарна кайҳо буд ки шидои навбатӣ корро барои Мансур Ларсанов анҷом мебахшид. бисёр тайминги хуб дорад Комроншоҳ. лаҳзае ки рақиб усули худро, яъне ки ҳам пойзании худро, агар ки охирин лаҳзаро шарҳ бидем, пойзании худро карду ҳоло пойро ба татами намонда Комроншоҳ партофт намуд. яъне ки лаҳзашумории хуб дорад варзишгари мо. хуб боз сари севҷӣ аз ҷониби рақиб. акнун боварӣ дорем ки нафаси дуюм барои варзишгари мо кушода гардид, чун бо чунин ҳолат гӯем ки варзишгари рақиб
ба майдон омада буд. Гуфтем ки як даврро муқобили варзишгари амрикоӣ пиёда кард ва устопириён бошад. даври аввал озод буд. ба ҳамин хотир алон нафаси варзишгари мо, яъне ки нафаси дуюми ӯ кушода мегардад. набояд ки нишон дод хастагиро ва бояд ки то охир мубориза буд, чун ҳоло аз пеш боз даврҳои дигар аст. ҳоло ин на оғози кор аст барои устопириён ва рақиб ҳам тӯҳфа нест охир. шояд шидоро бубинем ва не. хуб, лаҳза метавонад комоншо каме ба худ ояд. акнун бубинед 12 дақиқа аст ки майдондорӣ мекунанд. офарин ба онҳо. ҳало ки дохила низ сабук намеофтад барои ин. бисёр хуб истодагарӣ кард рақиб. воқеан аз ин ҳилаву аз ин қудрати паҳлавони мо агар каме таҷриба ва ё ҳушёрӣ дар ҳунар дида нашавад, кайҳо ки ноком мегардӣ. якам қувва намерасад то ин ки кор то ба музаффарият биёяд, яъне ки ҳалук. бибинед фосилаи хуб мегирад инҷо рақиб низ ва ҳолате ки барояш хавфнок бошад дарҳол ба қавле сар медиҳад устопирионро ва бисёр вақт метавонад ин варзишгарро ғазабонӣ ҳам бикунад. ӯ сари китф усул инҷо рӯи даст мегирад. бубинед анқариб 13 дақиқа инҷо варзишгарон майдондорӣ мекунанд ва як лаҳзаҳа ки шояд довар ҳам зид набошад барои дамгирӣ онҳо. хуб, акнун муборак бошад пирӯзӣ ба комруншо ва ба кулли мардуми мо. идомаи рақобати ӯро дар
Now, next contest for the coming one, number 17 kilograms. In blue representing Venezuela, Amaranta Urdaneta. In white representing Algeria, Sonia Asma. The number 3 next contest for the second round of the main world 100 kilo. In blue, representing Turkey, Ibrahim Tataroglu. In white, representing Italy, Giorgio Anani. The number 2, the winner in inclusion will be from the Netherlands, Mark Malik. پهلوانی محمد جان رجبوف با پیراهن یا جداگی سفید 24 ساله پهلوان گشتن میگیرد. رقیبی او 24 سال دارد. جوان است رجبوف. امیدهای کلان را از او انتظار شد. در حالت خوب گرفتن گشتن. او از گران پری و از گران اسلام ها نشانه ندارد. در قیده آسیا رقم 3 بود و رقیبی او باشد دارکو براسنویچ است. سربیا را معرفی میکند. پهلوانی که او نیز از گران اسلام و گران پری نشانه ندارد، اما از روی دستاورد انقریب که هر دو برابر هستند. اولین بار داور مرکز برای ما غیر قاعده داشتن گشتین را شیدا نشان میدهد. برای داشتن رجبوف فالا برای پیراهن ندادن بر کمربند ندادن بر رقیب، این کار خوب است که او باید رقیب را اجازه کمربند داشتن کند، وگرنه بسیار کار مشکل می شود. خب براسنویچ سربیاگی پهلوان دائما برای پیدا کردن کمربند امید حرکت می کند. امید در زمین کار شد با مثل برادر خیش محمد بیکوف کارو برد، چون که آنها اما در یک تالار یک دسته مشق کردند. چی سامان محمد بیکوف، چی محمد بیکوف، چی جیبوف، چی رجبوف که حالا در منتخب تاجیکستان بجز از محمد بیکوف هستند. همه در یک تالار تمرین کردند و یک دسته مکملی و قول دیگر محمد بیکوف هستند. خب براسنویچ با امید جان رجبوف دقیقه بالاتر گشتین دارند. فقط یک قدم استواری پهلوان سربیا از جانب داور به نظر گرفته است و امید باشد همانا با امید کلان حمله به رقیب میکند. شاید انگشت چشم یا بینی رسید که اینجا براسنویچ از صدای محمد عبدالرحمانوف صدای طلال بلند است. از کسی در آنجا برای امید جان رجبوف مصلحت میدهد. میروند بار دیگر با هم نزدیک آمدن ها. کسی از مخلصان یا کسی از شاید مربیان است که از جای نشستگاه برای امید بالای گریبان قپیدن را مصلحت داد.
سر کتفی اومد هنوز نتیجه نیاورده است ولی فعالی او را نشان میدهد. بله فعالی امید جان برای رقیب شده میارد. این خوب است. حالا کار خوب است برای رجبف. حجم رفری آنها را باز با هم میارد. اما موجی ضعیف باشد کاری آنها را جمع بست میکند. خب اکنون با کمفعالی این جفت کارد زرد برای این پهلوانان نشان داده شده است. براسنویچ سر کتف آوردن امید را حرکت دارد و امید جان باشد برای گرفتن گریبان رقیب کوشش میکند. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی منتخب تاجیکستان بسیار آرام سخن میگه. یک بار با زبانی نابی تاجیکی یک بار دیگر با زبان روسی در اینجا برای امید جان میفهمونند و قول یک بار دیگر و اشاره است. رجبف با براسنویچ گوشتین دور و دراز میگیرند. فرقیت میانی آنها نیستند قریب. دو پهلوانی که دستاورد بلند ورزشی در گرند سلم و در گرند پری ندارند، مدال که ندارند، باید آنها مبارزه برند. امید جوان است، باید جوانی که با قول دیگر همون نقطه بلندی گشتینگیریش است. اشتباهی که امید جان کرد و رقیب را با روی آورد. پای میگیرد. خوب استین پای را مستحکم باید دارد تا برای حالت اسایکام نیار. اینجا اکنون میرود حساب میرود و خود را میبرارد. آفرین. بعد از 6 و 5 ثانیه برآوردن امید کمی او را شاید خسته کند. براسنویچ هم خسته می شود. براسنویچ خسته شده است. اگر امید همین هجوم های خود را پای در پای اجرا کند احتمال است که او آفرین نزدیک بود برای یک وزر امید جان. شیدای دویم را برای براسنویچ باید نشان دهد داور مرکز. خسته است او. دستی راست می رود. اگر نزدیک کند امید جان خوب است برای او خسته شده است. در نظر دارم براسنویچ را. از خمشوی پهلوان سربیا معلوم است که معلوم است که او خسته است. ماته است. ماته است. بعد از ماته کار کردن امتیازی ندارد.
هر دو خسته شدند. با قول دیگر اکنون میان این پهلوانان سر کتف برای براسنویچ امتیاز نمی آورد. حدود 6 دقیقه گشتین می شود. خسته می شوند. اکنون خستگی یکی خستگی را استفاده می برد. کی است؟ هنوز نامعلوم است. حالا این پهلوان سربیایی زمین افتیدن ها این شیدو است. خسته شده است. آفرین داور این حالت را پیخست کرد و شیدو را برای این پهلوان سربیا نشان داد. و زری نشان میدهد براسنویچ. نه این فکر میکنم و زری نیست. طریق دست هرچند که تکیه نمود امیدجان رجبوف ولی فکر میکنم اینجا براسنویچ رو و زری نشان میدهند. و امیدجان را داور مرکز میگوید که با خاطر احترام باید همین حالتی که طریق دست طبق قاعده های گشتین جدا طریق دست تکیه کردن البته این امتیاز میدهد. گشتین میگیرد. حالا با حیث وزن زیر 100 کیلو نبردها شروع شدند. در حال لاوری مالدووا میخواهد که اصول به کار برد، اما ابوبکر اکبر خود را در میدان میخواهد قوی نگاه دارد. این پهلوان مالدو نشانه از گرند اسلم و گرند پری ندارد. پهلوان ما قد و قامتی خوب دارد، 23 سال دارد. با قول دیگر حالا شده برای کم فعالی رقیب است. با قول دیگر پهلوان ما خوب موسمی گشتینگیری است، باید ماهرانه گشتین گیرد. ماکاونوی مالدا باشد از سمت دیگر. ماکانو ابوبکر برای گریبان پیدا کردن رقیب کوشش میکند و نزدیک است، اولین وزر را باید کوشش کند.
نزدیک بود. ماکانو 27 سال دارد این پهلوان مالدووا. در جام اروپا 2023 نشان برنجی با دست آورده است. از همه دستاورد بلندش همین جام اروپا است که 2016 این نشان یعنی نشان برنجی جام اروپا را صاحب گشته است. حالا ابوبکر خوب داشته است. احتمال است که شیدای دوم را هم برای ماکانو نشان دهند. این احتمالیت به حقیقت تبدیل می‌یابد و همین زانو آوردن های ابوبکر رقیب را مجبور میکند که کم فعال باشد. نه، حالت این اصلا کامی نیست. باید از این حالت برخیزد ابوبکر و گشتین را ادامه دهد. الکه پهلوان آلمانی در دور دوم از 2-1 را انتظار است از این جفت. ماکانو هم خسته شده است. باید ابوبکر چالاک و دلیری خود را نگاه دارد. برعکس هجوم کند، پیش رود و مهم است همه تاکتیک خود را نشان دهد. نه، این شیوه برای حالتی داشتن اسایکامی نزدیکی ندارد. اگر سمت دیگر میگذشت احتمال بود. ابوبکر اکابر نشان برنجیش در بازی های خطر بود. نشان برنجیش در بازی های همبستگی اسلامی بود که 2023 ماه اوگوست به گردن آورده است. هیچ پهلوان قد بلند نمیخواهد که از گریبان بالا گیرد رقیب. و زهر است. احتیاط باید کرد که چونین افتیدن ها بسیار خطر دارد. برای ما شیدای دوم را نشان دادن. حالا برابری است. احتمال است که در اینجا باید گشتین خوب را نشان دهد ابوبکر. باید گشتین گیرد. هنوز هم شانس به انجام نرسیده است. قوا برابر هستند و اون سر کتفی که ماکانو کرد بسیار خطر داشت. باید از این حالت ابوبکر احتیاطکارانه باشد که اگر کم سرعت بلندتر میشد افضلی میدادن برای این پهلوان مالدو. اکنون گشتین ادامه می‌یابد. این حالت نگران کننده است. گشتین ادامه می‌یابد. از روی برابر قواها ولی خستگی آنها را احساس می‌کنیم. این ماکانو هم بسیار خسته شده است. اگر ابوبکر هجوم کند هنوز امکان دارد، اما هیچگاه رقیب را شانس ندهد که از گریبان بالا گیرد. کمر داشتن. اکنون رقیب از بالای گریبان گرفت.
این حالت بسیار نگران کننده است. حالت اسایکو میتواند ابوبکر. نه افسوس. در گل نسکو گوشتینی دوم می‌یابد. کار در گل نسکو 4 دقیقه. ببینید مکاون هم شکسته گشته است. به قول بازور از جای برمیخیزد اما حرکت‌هایش این خستگی باید برای ابوبکر انگیزه دهد و هجوم کند. با برابر قوه ها نبرد دوم می‌یابد. آن اکنون برای ابوبکر یعقوبی امکان بود. امکان خوب بود برای اجرایش تاکتیک یا اصول خود. شدای سیوم برای دلخواه پهلوان خانسا که مکی می‌آورد. اوه دیگر قوا باقی نمانده است. مدار از جای برخیستن ندارد حتی. مکاو دوباره مرکز می‌گوید برای اصلاح کردن کمربند و سر و لباس مکاو اشاره می‌کند. اگر حجمه شود خوب است. و ضرری را به سود مکاو نشان دادند و همین طریق این پهلوان مولدو به دوره های منبع رفت. یک بار دیگر می رویم نظر به پرتاب های این جفت میکنیم.